Musesani mubea nundu wa kwendea kwithi wanaitu thini wa kilungu kicha Uiiti muthenyani wa umuthi twina daktari Matu kuma hospitalini wa Jordan Hospital ula wi musini wa Kitui indi anambisia kueleza kati wa undu daktari ula wa ile kuikuona ethi wanga yaku ya Maumao yina thina daktari koselela bau mabinda ngene tithwana thina okethia twese tithi kwa na daktari wiko ti daktari sio ndhe sielewa ni thina wa kana wa waku thina wa Maumao ni wataalamu kana otwika withi ulango banini no kale ya kuona daktari la wa ile weza kuomea weza kuite kanesa ile wa mundu wa no na wana atinda hospitali akusa nondo athi hospitali ama withi kumwona ayo kwati amayendo omya akone mundu onge ko ila ina thina wa kuma wa hospitali ndukakie neze akamba yetu bitha sindu sio likanga na muno na ume na muno atumia ne tubitha mathina maitu no kitha maisengati na nise chao wekala una no sio na thina wa kuma na ndo bia na cia ku ndo bia mukau weyumishe weka ndo tetheka ni okweyo noba ila Maumao mabinga niwe kwambia kuwa mbose ma hospitali utuko na andu mako ona atwa na thina wambia kuona ina thina wa kuma atene awa ya kweyo kelela whether we mutumia na ni uko na thina wa kuma endela hospitali uba kubina kwako ona thani ya level je kwe ndipyo na daktari la uthi umwethi abu umea otume kwa mtaalamu akuma nikana wone gene urology la mtaalamu akuma atene thina wa kuoyitwa wethi none sakara nezo kwata cancer kana maondo angi nundu wale yakwiko uyuka gwesona mtaalamu ethia mbio ciaku cia Maumao mbio ni ciakwie na wona mbio cia kothukuma muite lo suwe bangalama muno no umiwe mbio wikiwe ya mundu ungi na we muku tuyumia mbio ya kana ka miaka miongwele tuwe miaka miongo mwanza ilikana ona thani si ulikana mbao gaitwa ko thini ngo yakalilo ni walilo hospitali tenecho nitina tena kana ka miaka miongwele mbio na gena miaka nge 50 ya kwekala na ku miongo mwanza na walilo hospitali tene uwa leo hospitali tene ona undu enda kugotethia titha tena kimako kingi kumya mbio ya kana kanini tekara tukwikie nona kama mundu miaka miongo mwanza da mwambia keke kwa ya mugia mu miaka miongo mwanza the ko niki kupe mundu utakwacha niki kila mazezi ni kwetha ime tu ya mbaka meyuka mbio ni wona wakuwa yuka ikathekaba na ya thekaba ida ile mutemumu kwa mutemumu wata no kwanza bani otoleka kwa kwa ndani ya metu isi ya mbaka kwa mundu la umia mbio isi wakumesia na enu yaku peva thina nundu metu ya kwa ndaka na veins ya kuninya ni mbumu mundu wa miaka wote nda kwikia mbio ya mundu munini na yukumia mundu munini mbio na kwa miaka miongo nana tukwikie na wabindizio wakitio bitho wau tio sio oila we ono ina thina wa kuma ulatubitha amo no ithia ume ugethia no gibetigele binda ndu wathi nako ni oba wekala jo ni aikwetela ndu kuma na wina thina dina thina uyo suna nzika isitupete na ndi hospitali tukone ataalamu anya Maumao yo kamba ni ataalamu asumone kaba uno usio getha ntiketa nitise tukati yanganga eba makueni bai mutaalamu ita Maumao ulo iboni daktari atu beta surgeons kana Maumao wonde ewe masaku baina mutaalamu rona kuita thina kuma alama ya bono daktari asomu lakini utaalamu sima ina nyao maina huo all right eba wembu bai mutaalamu rona kuita thina kuma komemo ata nengo tabia mutabitike kamba bai mutaalamu na bigara kuita thina kuma mutaalamu lota kuita thina kuma ukambani nuko nena umuthi na bayingonge congratulations ko eba na thina na ni jene yumise ndethia akamba ni kana wethie thina ni tatatwa nundu enezi ula tumia maenda kana mona mundu roka wotethia na thina kuma ukoko gitui tibaza kutwiga kwiwo mwingi lakini no itu yake so nguko uaze wethigitri ndukana tukano maigona rothigara twethiko itwa mundu mwe wethiko itwa ni daktari uko hospitali ya Jordan kule bugitri town no nye mutaalamu kamba uita Maumao ulonge mukamba uita Maumao eva ilobya na mini school metokera Dr. Ndewa na eva ilobya ndeba kube tuye ingi munozu pala wangiro na kuitwa thina wa Maumao no ilobya
Kenyatta sibitali no Uiiti wa Maumao mundu agwetha ni withi ulangu banini we ngalama nyingi na tie ingi mokambani mena mbesa yakuyara sia kuitwa mathina aya kwa ka wote kana makueni etha mai thina waku makwenda Kenyatta ndukekale enda Kenyatta all right nikambao kabosia mwaki tene ndugeze kuitwa kwigara kubwasia muwikiara utwekie etha woka masaku na wethi aba imundu noka kuma ilo bikurani clinic cha muthembo ucio nundu imoka ibi mabinda kwa mabinda enda Kenyatta waemewa uge bage twi no mbithia anye ndi kutethio nesa withia thino akuma anwe kara ni wathela Kenyatta ndagitali cia kuma 28 ni ugite kulyo ni gukule na mwimea na Kenya yes Kenya ndagitali cia kuma 28 alata cia meyani peangi 10 meusoma meskulu all right na peangi 5 retired hata undumeka lakini masoma tasia ko alama tia ingi monozu na wasisi ndumeanu wathi Mombasa pe atatu na Mombasa vele Nyeri pe umwe Kisumu vele Eldoret vele and I think nitameanu angi on the Mailovi angi on the Mailovi yes na ni kulia ila wasia mundu ewa okay masaku ni kumaanisha kana ni matuma waku Kenyatta mako kakuita masaku penda kitale we yumasia all right akoka masaku kona ula kindoka kilebinda all right na la mabuki yawa di makabuki wa ukawani nyao kona umuthenya oyo na yuma ilobi ayoke imwana na ikata na iso kaingi ilobi yes aya tusoke baya bai cancer so kuneneva kwa Ngai Yesu ni kweta cancer kuneneva kwa Ngai Yesu no kutwike cancer niko kutwika cancer yes lakini enda asia muelewa ni kindu kimwe kana kuneneva kwa Ngai tiko cancer andu 10 alame na Ngai Yesu nene umwe kana umwe kati wa asume 10 no itwike nyao itwike cancer kuneneva kwa Ngai ni kawaida ni nzia ya ukua lakini alama te bahati ni bidu wa kitike nyao katika cancer ni tukua yange Yesu ya cancer ya Ngai Yesu baadaye na ndio kulia hii ko ni baya to kilungu ni chambe tuwetie kana kuma miaka 18 kinya 45 Ngai Yesu elite kwithe yana yes no in case yeka makuyana yu akanguta biende yu kila wele ko manandunia no Ngai Yesu kala ya kuyana we ile kwi ata imono ele gara kwiwete niki mundu thakana kunika kwa kibesi ni mo tho mundu eta mundu ome ni cham koni sino nabi mundu ra mundu ome no ethanu kama no ma ome na ndo kwata ciana kwika lea kuyana ndizo kwata nyao ndizo kwata kana na no ile kuyana nundu itumina penda utona kuuninga ukatume ikatuma ndakame yaku ebendo kwa Ngai Yesu ikata yine never all right number 2 ukaliothelwa we munini kamwana muitha ukamuvila na wewe muvila we mwana we munini na thela wa anywhere ukaliothelwa umeni waku ni kamwana na imbeo cia gwititinwa yikwa Ngai Yesu izona neba withwa bakuika no kaba kuika ndu iso ikara izona neba na ndu iso kwara thino Maumao igala maisha masiobyo masio na yundu ndutonya kukata mwana yundu ikalo yundu kakwatakana all right lakini Ngai ika uthinye kuunge we agwiba thino aku ukauma ugeya na uma yogota wona we baasapyo lakini agirike gara ndunakwatakana ukalio kile kamana ka kibese katwaite kisululu hata mwezi kisululu mwe twaite kwa bahati mbaya kabaluka akila kibela keimuti na kuo kwake aibidne wa sehemu ya siri na mbe usitikwa Ngai sitike gara thikana neba ndake ba thino amu thenya nomwe lakini agenda katwika nyao na kati mundu ome yes kwa kawaida kila mundu wonde ile kwigara ile kuyana evande na atonyo ndawa ya utuma ikara eteana kana ndawa umewa ume wake yes na ndio kulia so at what stage kana at what point mundu wa ilo manyaka sisi akithia Ngai yakwe yikuyana at what point nengosungia ndo tipa ndo to no kwata kana okona na itho all right kila to na kumana ni resorts kana ubweku wa maundu mako
ukekalango kithia ni watwanie na andu ono ikwatakana no kwatwe nizika ngai yakwa ni nthanga kana tinyo nthanga no kwatia ukekalo kethia wiwe ume waku ina thina no kwatwe nizika ngai yakwa yiwe yani kana tinyo kana tie yani na wakata uthima ndu kana ngai yaku ni kuneneva kana ikara ineneva lakini kawaida ile ikara ile kuneneva kwa uwi andu mekuyana aba teenagers yes kwa uwe ilo ma advice mekala maizizia kana mundu ile ikata yugo no yana ona andu ile ni gwetha na wasiwasi no ndwe munini eko uneneve binde kabika ila yebika wabike binde otwana all right eva pena thina tukekara kwana kebinde yu wone kata wamina kutwana nundu pa kielelo cha mutwana ne kana andu makwata siana mabinda maingi baithage tupikenge waitha mwatwana ni wamina mithanthatu na andu akwata kana nawe mundu ume wele kulie kulio ni chao kina nyao ni chao kina thina na kibeti no kiambe kulie ni chao kina thina mithanthatu no twase ndukathio na ndakitari lakini yape tuka mithanthatu kisomo ki guidelines ya Uiiti ta cia ikala na mukau wa kumwaka umwe mwimwe umata Mombasa no kibetike kambo iyo nthe mwinyao mwimwe si umwe thamwe na kwata mwana na wikala imwe kwa mwaka umwe enda imo kwa ndakitari nituka tumathekana ngai ya muzee waku ni na thina kana niwe ne nyao kana ukibeti njiki nao kena thina lakini twathimie ndakitari weta mundu ramba kumathekana ngai sini kuna na kana yikata kana yendereba yes. Na kwa neo ye itwetha ye na thina yes etha ye na thina ni tuita na tuita kulingana atathima kila kipunde ne chao na bethi mwila tuthima I think was anda kabelo isikira hormones ndo silie na tuima ne line na thina ni ko na tu correct nukulia ye benga yitha ye mwe kana nile atumia inge mwaswani anga isto itatu ange maiswani anile nundu mona eva ni moko nele eva ni mao nele na wome ni kundu kweli kwa maana ngai sini sianara nile ngai sino yemwe itha ili isungwa na thia yeta gram otaka kundika nini kakana kanini size yake itha inga yemwe na itha yemuthiani wa mbugo wala mbugo ethelele no itha imehete bam yes tinga ile koti ile tile yes lakini itha ina lobes kana they are need they consider kundu kutatu kutatu kwa lesia kiu ningu kuelesia ndiwasisia ikoti ndwene bangali nubeboka pa utepe no ikoti na bano ikoti na bani ikoti kwa amesisi wana abambe all right lakini ngali etina yoba na ngali yote diba dibo kwa hiyo wamesiba wana yumeto waje wana igeta tayiru lakini ni mwe round ngale kanyo ukose yo glass yenu sisi glass yenu wena ngali yenu tu na bindu ndona ba na thiba na dimension ina itatu ko wa mesisi unemwe na ba shape tu ndo muna ba na ba ngale ni mbibangu banini ba iligeta ndeni na ba imbanga bandi lakini nyao no yemwe tini ni muvea nendi pe kindu kingi tonyo mini anacho ndu masai mathera ndi tumine kelungu yu tonyo advice musiaisi ata ulawi na thina tosi ni advice ya musiaisi akangota byo monde mabinda maingi ni thiteka tukaemewa atu yonova nundu obitho wau koleo era thina situ ethani wese no kuma maumo makauma na vinya wikita kwitatela nimekuigwa wo wibingwa nzip ni mabetie withi safari ndo amboli kangali ya raia nundu ekulia neso bikende uyuma woto bige masako ekulia mani nengobika umundi kwa chandinywa ki wetha nethi masako dige yuma yenzi yani mwandanga ndelewa nganyangale wauma withi wita hata maile kuma musayo katwende nundu wetelo na lamu igwiro mekata mano yes endo kone ndakitali no asi wathi balona daktari wanyo wathi no akuma nundu wakwitha wale yakwiku wizoike wakatha kana mubila na sehemu izo asiriti ogwa pipe wo pipe yesu nona atumia magueto mubila na mugongo wa maumo ba ukona okila bandu agwanita mubuko okindu tonga kwikata kala kweka najo lakini nundu wabithie ndenda akurabinya kurabya andu make na ciana yuka unu wabitha na niwe ga mubila ino wagua pipe yaku kila mundu wese labati wene na nyao
wena thina ucio ale ya weta nejo kuga atumia tweka pitha thina situ twende sibitali na ciana mwicicia itho nyuma sobe nondu miaka esu thina kwa tano makwa na methana kwa timunini na ciana cia matukwa ciena ithe mayana nesa kwanza meenda magwemero matie mali kwa hiyo ndukawoye bagwemero ya mutie au tie mali mu hospitali akayitwa Adonya kwatikana ndakolo kwenda yu utonya itha yeye thinosu ena thinosu na nukwenda kubikia. Yes, mundu itha yenda kunena na kana kungulia kuhusu thinosu tu kwa ya ni ngoni ya simu yakwa ya laisi. Ni 0 ira kikamba. Not. Tiba dai. Not mwanza ile 50 na emwe nyanya noti ina na nyanya ningotongelela ingi mundu iwa ayenda kuungulia kulio kana kuni consort kuhusu thina ucio akuma nwango ni esimu eno noti mwanza ile 5 imwe nyanya noti ina na nyanya wangu ni esimu esu nini sikikamba kisongo no ngisi ona Kiswahili no ngole thina wako nakakueleza mbiange. Asante. Na ndi musese ni muvya muno nundu akwendania na itu thini wa kilungu cha Uiiti muthenyani wa umuthi nye ni kwendea uima wa mwina wa Uiiti wailite ni Faith Mackenzie wa Mutungati wa Nesa.